Swastiastu. Hari libur murede mula sing masuk, adolah cur kaide sing mansusu. Rajeng sumbang alit-alit sisi sarang sami mencunduk malih rainane mangkin sareng Ibu Gelia Agustin ring pelajahan basa Bali. Sedurung ngelantur ring pelajahan, Ibu metaken dumun ring alit-alit. Napi ke alit-alit uning, napi sane gendingang Ibu Iwawu punika? Inggih becik pisan. Punika wantah lagu pop Bali. Napi mawinan Ibu ngendingang lagu pop Bali punika? Inggih santukan petemone sane mangkin iraga pacang melajahin indik paribasa Bali ngenenen indik peparikan lan wewangsalan ring lagu pop Bali. Durus uratiang materi puniki mangda alit-alit tatas ring peparikan miwah wewangsalan ring lagu pop Bali. Inggih alit-alit, saneka pertama indik teges paribasa. Paribasa Bali inggih punika pengelengut basa rikala mebebaosan utawi ngemedalang daging pikayunan kalih pengrasa ngangge reragragan wiadin sesemon indik kahanan kalih laksana jatma saneka imbangin ring laksana kalih kahanan barang wiadin buron. Selanturipun soroh-soroh paribasa punika wenten 16. Sakemawon rahinane mangkin iraga pacang melajahin wantah indik wewangsalan miwah peparikan. Inggih saneka pertama indik pemiteges wewangsalan. Alit-alit wewangsalan puniki patah sekadi tamsil ring sejeroning basa Indonesia utawi pantun dua baris. Wewangsalan krunelingganipun wangsal sane artinipun lampah, baris poleh pengiringan dados wangsalan. Kedui purayang laris dados wewangsalan, artinipun lelampahan separipolah kalih kahanan jatma sekadi sesimbing sane sade pedes suksemanipun. Selanturipun indik ceciren wewangsalan. Saneka pertama, sane epada kewangun antuk lengkara kalih utawi duang palet utawi baris. Selanturipun lengkara sane rinan utawi saneka pertama dados sampiran ngenenen indik daging kayun sang pengucap kewanten kantun mekubda utawi ilid suksemanipun. Selanjutipun lengkara sane pungkuran utawi sane kaping kalih punika dados daging sujati utawi sane nerangan suksemanipun. Sane pini untar mewirama kalih mepurwakanti utawi bersajak A, B atau berrima. Inggih alit-alit puniki imba wewangsalan sane sampun sering minap panggihin alit-alit ring sejeroning buku-buku pepelajaran. Saneka pertama wenten asep menyan majegau sane medue tegas nekep lengar aji kau. Asep menyan majegau punika pinaka sampiran, taris nekep lengar aji kau punika pinaka tegasipun. Selanturipun wenten imba ada tengah mesui kaput sane medue tegas, ada kenah memunyi takut. Bakat kocok misi isen, awak bocok warengasen. Bang-bang dadua ken ceburin, bajang dadua ken anggurin. Sekadi asa punika pinaka imba wewangsalan. Inggih alit-alit sane mangkin kelanturang antuk peparikan. Peparikan punika bebaosan sekadi pantun ring basa Indonesia. Peparikan kewangun antuk petang palet dados epada utawi satu bait. Taler mewirama miwah mepurwakanti. Ceciran peparikan saneka pertama
Sane epada kewangun antuk lengkara papat utawi petang palet utawi baris. Sane kaping kalih lengkara sane rinan kalih carek dados sampiran utawi ngeninin indik daging kayen sang sane ngucap kewanten kantun maakubde utawi ilet suksemanipun. Sane kaping 3 lengkara sane pungkuran kalih carek punika dados daging sujati sane nerangang suksemanipun. Niwah sane pine untat mewirame kalih mepurwakanti bersajak AB utawi AB-AB. Inggih salanturipun wenten puniki imbe peparikan. Sane pertama doyan liang ngandong kanji depang tiang ngabe pitu. Yen tiang ngelong janji apang tiang kena tantu. Indek carek sane pertama miwah sane kaping kalih punika kebaos sampiran. Indek carek sane kaping 3 miwah kaping 4 punika kebaos daging. Selanturipun meli tali dipeken kediri angon negul kayu sentigi. Uli duri cara dedari marotoleh sing misi gigi. Puniki wantah peparikan sane berima AA. Patah sekali ring bedur punika indik carek sane pertama miwah keping kalih kebaos sampiran 3 sareng 4 punika kebaos daging. Sane mangkin ngelantur ring lagu pop Bali. Lagu pop Bali wantah karya sastra sane wangunyane merupa puisi Bali anyar sane ketembangin nganggen basa Bali tur keiringin antuk musik modern. Kewentanan lagu pop ring pekuban para Yawana Baline sampun ketah santukan ring sejeroning penglimaknyane kadimangkin wenten nganggen basa Jawa, Melayu, Indonesia lan basa Inggris. Pinaka Cina wenten pengaruh kebudayaan lan alam jagat utawi era globalisasi ring sejeroning penglimakan basa Baline. Puniki pinaka imba wewangsalan lan peparikan ring lagu pop Bali. Sane pertama ring sejeroning lagu sane memurde baju anyar oleh Dek Ulik. Baju anyar potongan jangkung uling anyar tiang keklungkung. Punika pinaka imbe wewangsalan. Selanturipun ring sejeroning lagu sing mansusuk anak agung rakesidan sane sampun tembangan ibu iwawu ring ajeng hari libur murede mule sing masuk aduh lacur gaide sing mansusuk. Punika pinaka imbe peparikan ring lagu pop Bali. Inggih alit-alit mugi saking pepelajahan iwau alit-alit sareng sami sampun tatas nggih indek peparikan miwah wewangsalan ring lagu pop Bali. Menawi wenten atur ibu ring sejeroning pelajahan iwau sane wonten manut ring arse, ibu ngelungsur agung rena pengampura pinaka wasananing atur puputan ibu antuk para mesanti. Om Santi Santi.